Ja sam Neđa Tutić iz Skoplja. U Zenzinu sam od prošle godine, od 11. mjeseca. Slučajno sam došao ženu da dovedem da bude ona tu. A ja sa drugim biznisom se od 93. bavim. I kad sam čuo predavanja, ušao sam samo radi pomaganja djece i ujedno da iskoristim priliku da pozdravim doktora nauka, doktora Roberta Janevskoga, koji je glavni krivac za pomaganje djece u Makedoniji i u upotrebljavanju Zenzina proizvoda. Ja bih dao reč mojoj supruzi, ona... Ja sam Imbrima Tutić, medicinska sestra iz Skoplja. Radim na kardiologiji već 27 godina. Susrećem se sa puno bolesnih ljudi. Od pred 6 godina se bavim suplementacijom na prirodnoj bazi. Zenzino mi je pokazao put kako to najbolje da radi. Veoma sam zadovoljna i srećna zato što ispunjavam jednu misiju i želim da ceo svet čuje o Zenzinu. Zato što zamislite samo kada se iz treće smene probudite i dobijete poruku od majke koja mi napiše: moj sin je meni prvi put rekao mamo. Tako da izvinjavam se zbog svojih emocija, ali to me toliko ispunjava da me tera svaki dan da pomognem još jednom detetu, još jednoj majki. U aprilu ove godine smo bili na prezentaciji u Novom Pazaru i susreli smo se sa jednim bračnim parom koji 11 godina pokušava da se ostvare kao roditelji. Nisu bili na prezentaciji, nego su čuli, došli su sutradan na konsultacije. Uradili smo test ženi, koristila je proizvode do septembra i kada sam dobila poruku od nje, ja sam šokirana, 12. put je naš in vitro uspeo. Tako da sa Zenzinom, znači, ispunjava se neka moja želja da pomažem ljudima na sve moguće načine, da raširim ovu informaciju i želim da svi ljudi budu zdravi.